Kastalatibyan! Ket ita, adto iti pakasaritaan, anaadaw iti pagsasao, ako na. Surwem ti makontento, iti inteddaken ka, imbes agumura ka, agragsak ken agyaman ka. Tampok ditoy, programa tayo, Kastalatibyan! Martin, apay daytoy van a nakaparking dito isang wanan ti balayo. Pagluganan may amang sabat kinibining iji airport, ante. Ha? Agawi dan, jay ka anakak? Puan, ante. Kalpasan ti 10 atawon na iji abroad. Agbakasyon mo't langain. Ni, anyat katawan nyo ngayon, ante. Manghagda kayo nagiti karubang. Naimasak mo't tan tinagkatawa. Ay, kaano amapan nyo sabtan ni Bineng? Inton bigat, ante. Inton bigat? Ay, sumuro taksa Awan mo't papanak inton bigat. Lakay. Mapayaya. Ay, matuloy aya dya pa nagpa-check up mo inton bigat. Kawan, apay kumasaan mo. Ay, ada ko mangarod papanak inton bigat. Ay, sada mabalin ngay tantan tati check up ka. Apay, sa dinot papanam. Ay, sumuro tak ko maasumabat kan ni Bineng akaanakak. Agawi din ni Bineng. Win nga road. Di ka anakam apirme nga inimimutam iday. Inimimutak ayamot ni Bineng. Kinuray lang nagsangsangit ngay maimutang iti pag-abroad na. Di mo lang aron pinautangan na yun. Pinabain ng pay. Tapay di mo malagay. Tila malaglagip mo mat alaklakayan. Jakto pa'y malagip dagitan. Antay, nadamag mo ka din agawid ni Manang Binay. Wen, kaanakan. Naladaw kan iti damag. Amok daytan. Mapanda ka nugayam sa batan inton bigat. Amok mo daytan. Agas manjay ban a pangiluganan da iti pasarabo na, ante. Nagadwa niya. May saban ko naman. Di mo kunaan akaraman ka kadag iti maikan iti pasarabo. Apay kumangay sa anak amaikan. Ay, si kapay mo't anaglaing agreklamo ti pasarabuan na. Apay, antay. Asino ka data tinalaing agreklamaw? Sika? Wano siya? Kat no naglaing kapay asumao. Ay, nandinak iguyod, Ay, nagbayag ka mo ngamin amag na. Ay, darasumot, Apay tagap apura kaya. Ay, inak nga ron makisarabo kan ni Bineng. Ay, ingkan. Saklangan ti mangipacheck up iti bagay. Ay, kano imbati kang agpaiso. Ay, awanan sige, magnakakidain. Excited ako na makaawid, lakay. Agasam mo di 10 atawin, asaan ka nagaw-awid ngay? Wen nga rod, bakit? Ado akakabagyan tayo ti agur-uray kan ka ijay lugar tayo. Lakit di Iso nga rod nga adot inyawid ko apasarabo para kadakwada. Ay, wen kayang bakit? Malagip mo pa inyantim alitisya. Asino kumamot ti makalipat iti dayta akabagyak, napaglan nga imot? Kaya't nakumangarot ti sumurot kada kami amang sukon kan ka. Ay, idi ka sa pulak ti tulong na. Uri ada kwarta na. Pulo, sa dinak tinulungan. Sigurado asigsigaan na ka na makasangpait. Ken malagip mo mat ni Mona akasinsin mo. May sama dahi akasinsin ko, lakay. Naglaing matlaang dahi asumao. Apay ayan ni Mona? May samot dahi jay amang padpadaan iti isasangpet mo. Nagrigat ka lakit din apatakdaran. Kaya bumata na stroke ako na minsan. Marigatan na ka tumakder. Kasano, kat di mo matam mo at tulungan day tabagay. Auntie Leticia! Apay nga tamot day taam muna. Apay muna. Auntie, dito'y tantawa yung agsarita. Wen, apay. Anya ti umay mo ibaga aya. Simang putin ni Manang Bineng. Simang putin ti ka anakak.
Ini ni auntie. Hindi batan na kaon. Ay, Intan na auntie. Intan makisarabo. Sige, intan. ay, sos. Ay. Auntie, apay ngay mo tayong batimlatan ni uncle. Bayam. Nakita ka lang uray lang na ipatugaw kasi mo. Ay na, kabaulan na tumakder nga iso. Saan nga taan natukulan ititulang? Ay saan? Nalagdat ito lang ni Uncle Mo. Ay, unay mo't detambag mo nanti. Na, Sako mo't. kahit apay nga rin nagkatawa ka nga ay. Ay na, data ka diti pangikargaam iti pasarabo nga itadkan ka ni Manang Bineng. Ay na, ay nagpudaw ka mo't Bineng. Kat no kasla ka ugeng idiadda ka dito Pilipinas. Pimudawak mo't basit, auntie. Ide, nagkutong ka. Ngam ita, ay mayatan ti pamagay. Kan kaslaga atas mutan ti kinapudaw mo. Wen, auntie, tapimudawak nga rod. Ay, kaanakan. Ayan nga ti pasarabok. Ha? Ay, ewan gayam anya. Lakay! Apay bakit? Di pasarabo ni Auntie Leticia. Yumay ko ditan. Ay, anya nga ti pasarabom kanya, kaanakan. Ay, kat sabon akan lotion. Ay, awan latbag nga ipasarabom kanyak. Ay, kita manday to'y handbag ko. Oh, sako. Ay, nagrugit sapay. Kan saan analablabaan. Kan, ada pa'y butbut na. Ditoy, kan ditoy. Ay na, kakaasi akmet, kaanak. Anya ngay nga taabag, tiitad ko kan ka. Daytoyan, abag, dayto na. Ay, bag ko day auntie. Itid mo kanya kun, kaanakan. Ay, gumatang kan tumanan iti baraw, no agsubli ka iti abroad. Ay, alamat din, tapno mapadasak mati aghambag iti nangina. Imbag pa'y ni Auntie Leticia kasinsing. Taingtad mo kankwa na ginangina abag mo. Kasano, guyodin namot ngamin. Kasta talaga ni Auntie Leticia. Agsakit tinakam na no saan na amaala ti kayat na. Siyak itan, tinaawanan itibag. Awanin pangikarga, kadag iti gamit ko. Siyak ngay mat kasinsin. Anya ngay mat ti pasarabong kanya. Di ikan ka iti chocolate. Ay, sige, chocolate latan. Kayat ko dayta. Kan kayat mat dagiti anak ko. Lakay! Apay bakit? Mangtad ka man iti chocolate pasarabo para ka ni Mona. Ay, agasam ngay, dagiti kabagyan nga imay timawat iti pasarabo. Nagadugayam ti kakabagyam bakit? Pati gayam dagiti adda di tabantay kat kakabagyam gayam. Diyak nga rodam mo. Imadudamutan ita, tas imang puta ka naggapo manipod abroad. Idi nag-abroad ka nga awan pulos kwartam, awan apulos kakabagyam. Ado pa yan, dagiti nagpabigbig nga antik kan uncle ko. Adubay gayam ti kakaanakam. Ay, agasam man lakay. Tanaibus adagos dita may sadakkel a karton. Ay kat sapay la kumaa, tawan ti agreklamo kadagiti inik kami ti pasarabaw. Anya? Agreklamo da pa ilaang mag? Inakla na laglagi pa yun. Nasip ngeten sa kala sumangpait. Ay, agungat ka no napanak nga ron nakisarabo kan ni Bineng. Nagbayag kay Jay. Ayan ti pasarabaw. Dayta. Ay, natatay tupak na paimait. Ay, tapno makitam dagiti inted na kanyak. Payawan sigarilyo kan arak. Awan. Ay, agsakit ka lang arudan. Sigarilyo pa'y lakan arak ti birukab. Ay, anyang edagita. Dayta asabon. Para kan ka. Tanagang litmot ti agot na. Apay ngayon nalan no naganglit ti angot na. Kan uray data lotion. Ay! Awang bang luna. Sika lang arudan ti pinasarabuan na. Agreklamo ka pa ay. Ay, inakto mandamagan kan ni Muna. No anya ti impasarabo na kan kuana. Muna. Oh, Auntie Leticia. Si kamot gayam day tamagmag na. Wan. Apay,
Di nakita ay nagbalasiw di ta kalsada. Saan ka anadlaw, antay? Ay papanam aya. Di taman butika. Mapanak gumatang iti agas para iti sakit tingipon. Si makit nga min tingipon mi anangan iti pasarabo ni manang bining a chocolate. Ay aya. Wan antay, amin kami si makit tingipon na. Nilakay ko, madama itang agrongrunga abga po iti sakit tingipon na. Anya, Kate, saan nga ron anapan nag-construction? Saan makapagtrabaho nga ron day jay, kat permiti rungaab na. Ay, Kate, dagiti ngay anak mo. Naglangan dan tanasakit nga ron matingipon da. Ay, unay mo't daytan. Makapasakit magayam itingipon jay chocolate nga inted ninsan binay. Ay, jakla ko man napnapan nakisarabo. Ay, isi ka ngay antay. Mayat ka di mo ilaang dagiti impasarabo na ka. Ay na, amom ka day, jay sabon nga inted na. Apay antay. Agat ang litmag. Anya a klase asabunday ta. Ay, jakman amaw. Kan uray jay lotion, awan mo bang luna. Ay, sige antay, panawan kan tagap-apuraak amapan gumatang iti agas. Ay, unay mo't tanjay ka anakak anibinay. Kapayaya, kasla da pa nagreklamo, tituno ti pa nagsasaom. Talaga mat, nga agreklamo ak. Di ka lang mabahin. Pinasarabuan da ka lang arodan, si kapay tagreklamaw. Ha? Saan la kuman ang nagpasarabaw? No kas dyan matlang ajak gayam mausar ti impasarabo na. Ay, unay kayo dahi ta pa nagsasaumon, bakit? Kan amam, jay impasarabo na at chocolate kanimuna. Iso ti makagapo, no apay ang nagsakit tingipan, dagiti anak na. Ay, may saamot dahi ta ka anakam. Naglay nga agreklamaw. Imalakan ka. Ha? Agtal na ka man. Kulita nga ibaga, Sursurwam nga agyaman, ken makuntintaw, no anya tintadakin ka. Imbis agumura ka, rumbang nga agyaman ken agraksak ka. Nasaya ata si Mangput kan lakay, mangantayon ta nakaluto akon. Ay, bining bakit? Saan kala kuman anang nangtad iti pasarabo kadag iti kakabagyam? Taapay manan. Nagsakit lang tinakam ko iti agwarwaras at chismis di tarwar. Anya ka di day ta chismis aya. Dagiti reklamo da gapu iti pasarabo. Anya ti reklamo da? Yan ti maliti siya, agreklamo ka no. Ta imbes anabanglaw, nabangsit ka no madyentad mo asabon kan lotion kan kuana. Ay na, ay unay matan ni auntie. Ni kasinsin mo matamo na, agreklamo ka no mat. Tasim makitingi pendang agpamilya, gapu dyentad mo at chocolate. Ay, anyan apa nagpampanunot ti adda kadagita at tao. Hey, nagalas nga ron ti ugali da. Pulos to pa'y asaan daan nag-thank you, nyawat ko ti pasarabo kadakwada. Ita, adda pa'y lama sa oda mat. Iso nga ron na sakit tinakam ko. Ay, ala, bayamon lakay. Kastala ti biyag ako nada. Agpasensya talaktan. Mag-angis bakit? Apay ngay asan ka makaagaws? Damaga pa lang nga ron makagais. Ay, anya ngay ti aramidak lakay. Gariwan ka man ako na ako. Ay, baka pa nervyos ka, maut. Ay, hospital Ay, wun gaya man niya. Ay, sige, taynak mga yabiti tricycle. Oh, apa yan, tay? Ay, ayan ni ka anak ka. Nagrubrubat. Agbiyahe nga mininton madamdama. Sa dino ti papanan na. Agsubliman ni Diabrod Ay, ayaba man, takasaritak biit. Oh, apa yan, tay? Ay, na-ospital ngamin nila kay ko. Kasapulan mi ti kwarta. Ay, bareng mapautangan na. Ingka kasarita ni Antim Leticia. Urayan na kay Jay Salas. Tanya ka no ti masapol na. Kwarta ka no? Kwarta? Idi ka sa polak ti kwarta? Ado apa nang pagbabain tinanggag ko manipod kan kwa na. Ita,
Malagip na nga umay pagdawatan. Bayam kadidagita na napasamak, idi. Nasaysayati tumulong kadagiti kakabagyan. Nagado ariklamo da. Siyak tumot lagayam ti asit ganda. Anya ngay ante, agsaukan atan eh. Agbiyahe ako ninton madamdama. Ay, kaanakan. Ibag akong tirantaken ka. Una. Hanggang umuna pa, nga agkidawak iti pamakawan, manipod ken ka. Ado nga mindag iti naaramid ko abidot ken basol. Nay kayo maten anti, tagdrama kayo pailaang mo. Ay, nareklamo ako unay atao. Ay, mababainak iti dayta agalad ko. Ita, siyak matlagayam ti agkasapulan, kat si kamatlaang ti asit gak. Amok ti kasapulan nyo, ante. Kwarta. Ay, wan kaanakan. Ay, bayam, tabalbaliwa kun ti madi agalad ko. Ay, mababainak atalagaken ka. Ay, mababainak apirme. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako na. Surwem ti makontento iti inteddaken ka, imbes agumura ka, agragsak ken agyaman ka. Tampok ditoy programa tayo, Kas Talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti met direksyon ni Teresa Calay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon. Kas Talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.